committees and leadership roles. Honorable Senators, it is my expectation that Honorable Senators will have an opportunity to fully engage with our distinguished and experienced resource persons, bond as brothers and sisters, ask pertinent questions, openly discuss and share necessary useful information and on parliamentary work processes. Members will greatly benefit from first-hand information, from presentations on the accessibility and management of Senate facilities, as well as the various services available to senators and other welfare matters. My key expectation is that we will share other useful views and perspectives on how to discharge our constitutional and leadership roles in and out of the House effectively. Your Excellency, Madam Governor of the host county, Karibu Sana. Honorable Senators, it is usually said that things just don't go wrong. They start wrong. I would like to urge and implore upon Honorable Senators to accord the induction programs presented to us during the next 4 to 5 days reserved for its coverage and due attention and significance it deserves. Having keenly perused the program, the various thematic areas and diverse topics to be discussed, and noting the high caliber resource persons identified, I'm confident that we will have constructive, enriching and vibrant deliberations that will guarantee us a real value for our time. Honorable Senators, to complement the induction program we will be undertaking here, honorable members will subsequently be taken through Senate standing orders, which constitute the basic rules and regulations of operation of the Senate. The standing orders are key operational tools and means for effective and effecting orderly business of the House in the fulfillment of our principal constitutional mandates, which include legislation and, by extension, the key roles of oversight and representation of counties. It is imperative, Honorable Senators, that we discharge our legislative mandates and other fundamental leadership roles. We have to be alive to the reality. Leadership roles, we have to be alive to the reality that our contribution will only acquire due significance if the Senate adopts a strategic and responsive viewpoint of its placing in the polity of the Republic. Honorable Senators, ni speaker wa bunge ya Senate mundu gwitwa Amason Kingi niwe wahingura gikaro kiu mwena wa kuria kundu gwitwo Naivasha kuria senators mare ku induction kana guthie na mbere na kuthomithio na kunio uria wiro rutagwo kuria thiini wa bunge ya Senate. Ni njui mwandiki witu wa mohoro ni ukorwo giturehera Angige wa Nyamu ni ukorwo giturehera uhoro ucio na njira ndaihu kiuge kinya ni thaa 7 tukorwo tukireherwo uhoro ucio na njira ndaihu. Jabaira. Thank you. Ni njui ni megwithoma na magithie bunge tukione makicira na njira iria yagereire. Rika undu negire hari point imwe na ndarengwo ni njenga pole ndahota kuhoro ni andu muno gwenda twambe tugume pole ni undu wa kweana incomplete statements icio ni tuma andu mahoro muno jamba ya wira nguga riri ni andu aingi muno mari urimi-ini ni undu wa kwaga undu ungi mangika na ti arimi othe kuri arimi marimaga na gitio na professionally na mari ku na itwa riao no kuri andu aingi mekoraga urimi-ini tondu matianyite githomo matikire ati magekora handu matari interested magetwo arimi no ko mundu ucio hiya no ndungire no ko ndangire urimi na ndaiga atiriri we have so many farmers na rimwe hana tatu akenera ukona arimi aingi. It is not always a plus bururi ungithi na mbere ri arimi aria mari kuria haria on the ground ni kunyiha manyihaga productivity ya kongerereka na cio ciana ciao igathie iganda-ini kuria irio ici ciarimo irathie
ugo tugakuria industrial development tugakorwo in the same level where turari risi ciana irathoma ukona arimi anini ti thina. Take for example nyenda kuhena Netherlands todo they are fasting very many things, milk, tomatoes, potatoes and all those. For ulisho na 17 million arimi aria mari magairia ni ngiri 20,000 against 17 million na andu acio mafindaga na gatuka net exporter. Koguo ri gukorwo na arimi aingi ati turageria nginya gucokia ciana urimi-ini ri it is not a plus. Turageria gucokia tondu tutirenda ciuke crowd kundu itena wira. Turageria gucicereria kuria ingithie. Nikio turatira tukira to go back to farming tondu ni mwana he crisis in the city na gutina ki na mawira. So kai mashambani. Ni gucokia stampede itige ukataoni. Ti ati kwina undu mareka na ku. Na andu matietagwo migunda-ini na motivation. Ati ukai na kwaririo. Andu macoka migunda-ini ni kuona value. Na gwiciana ni ari horo cio. Hindria wonire andu majia kwari horo avocado. Riu thiuria andu arameendagia mbegu cia avocado. Who is buying avocados? They are young people who are going to marahanda avocado kwa muci na makandika mundu athie acikire mulching na acikire mai tondu ena hope ni akendia. Thoko yo profile wega yoneke ati profitability ni 30%. Ni kuona andu anini magithie na average ino ni guthie igikurukaga. No tutibatie kukona wasiwasi ati we have farmers who are older. As long as it is not attractive matigoka na matioka ni kuheo funding kane encourage wo. No kana gutwara wote degree cia agriculture. Ni kuona mone ati there is value in farming. Na reke gwire na ndari twa ihura hindingi ha. Gutire tukaga gya kuria. Ni andu makauma na nja moke matufindire guku. 2 weeks ago ndiana mundu wa kumatake muthuri wa miaka kindu 65 arenda uka Kenya aige ng'ombe Kajiado na nashirege horo wa ng'ombe 200 mundu cira uga hori maundu mutekaga ni njui ingeka gunyuka 2 years ago hari mundu umite Italy mokite mari gikurufu menda kuiga ng'ombe 5,000 Kitale makigia thina wa hari gathina kagire tondu minister no nginya akimenye ng'ombe icio ni nyingi muno kuri ndu ngiuka na biashara guku no nginya thirikari iroreka kuri ndu wada ukaguthukia balancing kana market ecosystem ya iria no ni kuminia atiriri tungiuga ati nyiri arimi ni mahinga ciugo ciao cia iria ri urenda kunjira ati no kwage mundu uguka agie na mugunda kuria keni wa eka 1,000 atufindi na iria mundu umwe. It is possible au karore ng'ombe ni ciathira riu nguka ni ndimuheria ndi mundu umwe kaduri andu 5 no gutikaga iria no ti arimi makoma produce no gutikutika ati mundu importaga iria kuma Europe nya kwena ati what if I produce it in that country okuma na tamanta produce it I go do certain things viekuo na account funding yakwa ri nie ngombaga na account yakwa kuma Europe na riu nimire guku you begin to see that a lot ni athugu igana mara produce riu waru guku na nyanya guku magatwenderia no githima tira produce gwitu ni tondu monire we can do better thaishu twina mundu producer nyekire nyingi muno ha Athi River ni wa kuma Australia ara produce nyeki na agatwenderia ng'ombe citu na kambuni yo no ere timau no ere kuria Naikuru andacio mumite Australia management ya tiri ugura mama manager pesticide ura manager fertilizer andacio mana produce oria Australia go produce ago no nio mana tufidi na kiridio twafatara meaning tugiagu perform ni andu moima bururi oge ma produce no ri kiuria gitu ni atiriri tondu nimo mabũrũri ungi oima India oima Turkey oima Holland oka aiga mugunda guku nigetha tufindi handu agutu importera ri tondu import can become difficult kwa cia iria tondu iko na tariff iko na taxes okay produce guku ri what it means ni ati ciana citu ni ciaga chance ya go produce hindio matara produce meko are they coming to town to increase urban poverty kana moka mari athomu tu na iganda cia kumandika according to iganda cia kumandika ri there is no problem. Let somebody else produce for us and give us, provided we have no unemployment. Kiria atuma kuina pressure andu anini guthie urimi-ini ni kuma manage na mbaci yao itikoke kurehe urban poverty na social problems in the cities, not because we have given them a profile ya guthie kurima kuria shagini na macokagio ni market systems no macokagio na miario ya motivational speaking. So all these motivational speaking, let's go back to farming. No, if the market forces are telling them there is money, they will come. If there is no money, they won't come. Atere maina tone jo turathio tatugutiriha eke tweherie ono horo igi mbeca utekate wa Njiro akienda gukaranga githeri kana nyama kana ki no athire duka kugira gitunguru no athire duka kugira nyanya no athire duka kugira mbembe no athire ati indo ciothe tu that is a big problem. Iyo no kiuga ona gutire biacara we mwene ri ni ati hi ubati o kuria mundu ari kana mundu mwithi ka
kana mundu mukuru kau ni kaundu andu mabatie riu hau ti gutaro ujiraga ati urimi wa ng'ombe ndendaga motivational speaking ate ng'ombe hijujenga ono ngemera ate kwari na ng'ombe igiciaria nuru muno ngeno you can make it ate ni ng'ombe cia ona no unore ate ni ng'ombe cia New Zealand cio hago mikamona thindiria ate icirie kwina ndu toju gutiri kana itiku nderi go ni iranyitwo ni support is it that not go not Kenya but go na Israel is there niko giriarere niko director akora ya titsi hutia kria it is there na igakoma ate igakoma kundu kwina material na ni masajago na ni cihuragirwo music tutari hora maundu macio we mwene ate jambi wanjao akibata gukaranga gatheri ena gatunguru gitunguru na thukuma na matumbe nginya andũ arĩa marĩ peri-urban matibatie gũthiĩ nduka-inĩ. There has to be an effort mũndũ wothe gũ-produce commodity. Ona mũndũ ũrĩ taũni kũrĩa mũndũ ũrĩ Komarok kana mũndũ ũrĩ Kayole no akombore kamũgũnda na hau Kamuru na athiĩ agĩe na indo icio. O kamũgũnda ka ngũkũ icio na tũindo tũu thumu ũcio wa ngũkũ ũgathiĩ garden maĩ marĩa marathĩrwo mũruti wa wĩra nake agaita kũu andũ makagĩra kĩndũ kĩao kũu. Gutingithukia thoko atĩ ya Wangige kana thoko ya Kawangware tondu kuri andu ciakwa cia kuria ona kuri andu matari no hoti ucio wa gukombora kamugunda kau and they are the majority ale mari tuhandaga mahua ati tukene kugutingi handu irio ni ndeuga bururi uri kuhutari indo icio wa gweta indo icio cia vegetables na matumbe itifatie gukorwo ikigirwo nduka-ini. We can make a lot of gains here, household food security na ka effort kau kanini na hari mundu anjirire ona kana ni mboco kuhanda na uri town ni kuri tagia tika ku kwa apartments na kundu kuri kwa bungalows ala mena space nginya uri otana space na ndana uthara wa kuhanda they can still do it. Urona atia inyuĩ mwathi kuria mukiaraniria na arimi economy ya kana kaundu turageria ku encourage arimi na twarimi aria mai kuria kianda kana mai kuria icagine there is something we are also calling urban farming na niguo muthuri uga to nginya ukorwo na mugunda munene ukora tari nginya ni ukuhota gukuria vegetables cia kuigana thini wa ikonia gakonia tu a 90 kg bag kana 50 kg bag ni guhota kuihonia Wanjiru na ciana ciakwa na kamugunda kau kiria turenda kwira andu kana kiria twiraga andu kwihonia ti undu muritu especially mundu na twehereiria makiri tauni especially mundu wi gicagini because kitchen garden difataraga handu hanene. A very small space ni gukorwo wina thibinaji yaku ni gukorwo wina gitunguru giaku na ni gukorwo wina the basics ona tomato nyanya yaku ni kuhota gukorwo winayo kiria turanda kana tura encourage andu hena kindu gitagwo land economics. Let's tutiga focus na aria mena migunda minene atu no magi produce ona we wina ka production wina ka mugunda gaku kanini na nikuo twajiri kuga atiriri tene ne twari na migunda minene no ugakora kiria tura produce mugunda-ini ucio munene ndungi compare na kiria thaa ici tura produce thini wa ka space kanini so it's all about land economics uhande kana ufange mugunda waku nigetha uhote gukorwo na the economic part of it na uhote pia gukorwo na irio ukihonia na kiria ngi encourage mundu wothe wina space agihandira kiria kindu giake ni you'll be so sure na kiria ura consume. Right now food safety it's an area of concern. Tutiramenya wathie thoko nderi tukianjiriria ugire wathie kugura wa gitu kana thibinaji githura yurakora ni ya sewage no riria uhotete gwikuriria you are so sure kiria urakuria niki na niki urakora andu aria mena mahinya ta nderi twarakwira we hena mundu uria ugukura hena mundu uria mukuragiria akamurehera gikunia kia bebe akamenya bebe iria arakuria kana bebe iria araria ciumite ku right now no mubango on a light note whichever direction but away how what am I trying to say mundu wothe wina fata wa kumenya kiria araria na mundu wothe who cares to know what they are consuming wina kahinya kana wina handu ungikuria I would encourage kuria kanyamu gaku wana ni ukumenya ndawa iria wekira hau
Two, ni ukumenya riria wa migetha kana wa migetha ina chemical kana itari, because right now food safety is an issue na tutingekira to assume food safety ti thina na ugakora mathina maria maingi turagerera na some of these lifestyle diseases turerwo ni tondu wa kiria tura consume. So if you care about what you consume, then no encourage mundu agerie gwikuriria in a very small way. Ona sunken bed ni njira kuhe jego horo ucio ungihota gukinya tu makinya mana na makinya kindu meri uguo weherie tiri ucio andu thiku ici ni maragura tiri to duramenya tiri ka wina wa frostox ukagura tiri maita maingi ndona uretwo forest soil ungithie ta kwanyu kuria kina ngofu imutie na badeas ni kuria maheagwo marwa ni forest ni forest for the forest to frost ukaheo rutha kukuna ndo mahetwo rutha mauta wira ucio wa kwetia ndu ucio tu riu tire ndisoero ndo irago ya hindi ya nuhu ugoka we ukeheria ucio ri ukaihuria jenga ugacoka ugakigura shade nets ruko unike kurenga urugari na nuthu ukahanda tuindo twaku hau uhande nyanya uhande riu wina shamba handu ha garden handu andu matinde njega bakihura mubira ni uri tonyaga hau no rabatara hiyo tumae twa gatome aria mate kuhota uguo ri otoguo wajura ratwira ri oro ige makonia no ige haria mwena-ini ndoni nginya mara andu marare majenga dragon fruit na mwere goro muno ngane ngirigira kana magana matano ugucia kau no kaundu ka mundu we mwene kuyenda ona wenda ikonia ria bebe ujariria wega konia igima no nawe ugagitwaraga githii ibethe ni uria ngima githii ndiaga njega no nda ngima githii na jamuno we no ria ngima githii we tutinda gwitikia hari budget tugithie tutugutiriha itwikaga ndikiraga 6% hari orongora conversation icio kana mwana wa Azimio kana mwanya wa Kenya Kwanza tigura kurera gwe kwi fertilizer kwina arimi ndunaigua makiuga atere wao budget ri cumulative rate miaka 10 ri ndikiraga 6% ni diminish gicokaga ona thi gucoka na thi wa counter functions ugakora ningi kuria account ri ni ta maheni agane devolved agane tina bia agane ngiri ngenga itigitwaga uko Kilimo House tugithie gutiri hamaina twagirire gwika ate riu gwiciria horo wa budget muritu wa ihura tondu riu bururi uri haria tugaga budget constrained uguo ni kumini ona tukiaria horo wa percentage kuringana na uria haria riu tukinyete haria tugaga ati wanyita ciringi 100 ciringi 49 ni irehera immediately igathie go service maruni maitu ugo turatigwo na concessions icio turatigwo na ciringi 51% 51 ni cio development ni cio recurrent 49 ni cia baciathie na tugacio na rigi riu kiugo percentage umenye determinagwo ni 6% ya bia cigana 6% ya ciringi 1,000 tio 6% ya ciringi 5,000 there's a big difference wenda kuga already 49% waba eheri ni ciehera ciathie mathire 51% domestic na external twatiga 51% ya revenue niyo twatigwo nayo tuli head mishara public service andu 800 tucoke tuhene besha county ili ka develop counties we in a very bad place ugo percentage dili make sense anymore to the denominator kana figure that multiply at % of GDP kana % of national collection nirathie kinyihaga tondu figure iria twatwaragana tio twinayo anymore riu no nginya twaje gucaria njira ingi tondu riri ni hinya muno thirikari ihote prioritize maundu mangi ina murigo ucio munene muno na oria thirikari iko constraint noguo yagaga njira cia gukuria revenue ino so itagwo riu vittori vicious cycle atugitageria horo wa budget at the level of advocacy ni twaje kuuria atiriri karia karoneka kanini ri karahuthirwa atia tau ni ungejuria horo wa extension ni uria njue ni at extension ni yakuire ugo eko ni budget ya guthii support payroll ya extension people mara support mageka atia so ona kau kala lokito kanini ri are we getting a return on that investment tondu county kuhena besha extension nigetha andu ikobi mandikwo merari mira magwika gutina ngari cia kumatwara matiatwaro training return ya expense yori
I mean, is it really giving us? On a real majite we see or private. Adotaya a solidaridad. Magathi magathomithia imwana nini. Makamathomithia agriculture. Mathie mari na arimi mari hagwo ni kumahe advice. Magathi na mwithikiri kana kibikiri. Magathi magatara murimi makarihwo. Nigetha magarie over time mari place ya a payroll. Tondu ya payroll ona makome no hoti na githomo. Matine matiakinyiria, matine budget ya kumakinya kuri murimi. Tondu ni hinya muno mundu ucio ati ukore county ni agure nduthi 40 ati andike andu mena miaka 53 ni makuraide matikiraide riu ni wandika ya nini nigetha meteke kuraide nduthi ici na ndu na mbeca cia kumandika. So we have a double problem. Budget iko etare enough na return ya budget iria ingirĩtio thĩinĩ wa agriculture, return ya productivity it is very low. We are not getting value for the little money we are investing in agriculture. Okay. Turero no Kenya tutiri uhoro na uhoro nguga na njĩra ĩno, food security, in as much as thirikari nĩ ĩbatiĩ go play role, it's a personal responsibility. It's a personal responsibility. Wirore na rore nyumba yaku itanarora njenga na nyumba yake kiria mararia. We wita murimi play role yaku. Wita mundu we in the urban setup o play role yaku. Na role yaku ni ku make sure ni wahota kuria irio iria ifatie. Not necessarily the quantity but also the quality ya irio iria turaria. Na wathuri na andu aya mena migunda ni twitikire turekererie hanini tunegere andu mekwa appreciate technology, andu mena hinya, andu mena ugi muhita hituku hanini nigetha tuhote gucenjia urimi. Thank you. The quantity, the quality. Yes. Quality. Tumana an wajiro ajogona kuma solidarity na ninge David Maina Thoita kuma Korea performeta jega wa iga ng'ombe ndwatidio kihanda thira inji nya ukwenderia ndukaiga kieni tikae njata cia kuria kwa ng'ombe icio citu ni gutigana waine tukorwo na Professor Ngugi Njoroge na Michael Njenganani ino tabarira ya kera mbegeria thaa 4 ya thaa 6 cia utuku. Isaiah 33:18 kana ni mwana kamugambo no kurikia tukurikia Isaiah no riri mwathani aikaire etereire kumuiguira tha etereire kumutuga na ukorwo mwathani Ngai ekaga o mundu o maundu make hoto ara maikaraga mamwihokete maikaraga makenete njega tukusamariza na kuga atiriri kaba kihunyo huni weria okiria ona machi make makuorite ne barioka. Asante sana, ni ngatho nyingi muno ni guikarania na ithui muthenya wa muthi na rucini rwa muthi. Ngatho nyingi muno kuri nyunyu othe mwako mugitwandikira. Asante sana twi haha ni undu o wanywe tago Michael Njenga na muthenya ni njugaga ni thayo mutindie thayo mugirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha tukumutiga moko-ini ma Jabi anja ne gukorwo nake agiturehera mohoro. Jabi ni njui no rithie kuria mwena wa kundu gugwitwo Naivasha kuria nakuo Senate ndona ni mahingũrĩrwo gĩikaro kiao ni speaker wao na niguko gimatora gina mwena wa Nyamira ni ma MCA a Nyamira county na ni marakorirwo magicagura speaker wa bunge yao macio mama maundu maria tumahariria umuthi Njenga ino wa mohoro maitu ma inoro thaa 5 maria matumanyithagira matura maitu maikaire hatikire ndoge ni titagwo Jabi wanja tukiambiriria ni ati nao abunge no marathie na mbere na kigomano kia bunge mukawa-ini umwe guku muciini wa Nairobi reke tuthie ku na njira imwe kwa imwe tuone maria marahanika. Thutha wa MCA county ya Nyamira kwihitithio muthi wa Jumatatu ni marathurire Gori Okero ta speaker wa bunge ya county ino. MCA wa wadi ya Ekerenyo niwe Thaddeus Nyambaro arathurirwo ta munini wa speaker. Okero arahotire ahoraniri angi ana ari hamwe na speaker wa tene Moffat Tea urara tungatire miaka 5. Okero arahotire na kura 26.
I'll ensure there is unity, unity of purpose to serve the people of Nyamira. Above all, we have two arms of the governments of our county system. We have the assembly, which is the legislature, and the county executive. One of them cannot function without the other. We complement each other. And I want to be that leader who will complement the leadership of the county assembly with that one of the executive, so that our people of Nyamira will get the services that they deserve. Tumejaribu kutafuta speaker ambaye ataleta uwiano kati ya executive na assembly. Ndio maana tuliona tuchague Okero ili tukue na uwiano kati ya relation ikuwe nzuri kati ya executive na assembly. Hakuna mtu alituletea speaker ati governor alituletea speaker. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma inoro thaa ithano mohoro mangi no na cihanda thaa mugwanja methene itu ya mohoro ma inoro miaraho ni titagwo Jambi wa Njau cemania thaa mugwanja. Ewe ni we ngirithano thukuma na idari igana atia we ndiakwirwo na itina igana riu kari mwathani ni gutukanio na wendo kingoro gitihotanaga we ndicu we